Ministerio de Minería toquinqui de caja ma plataforma la beta minería para todos tusutinwa utaya wayapharaki aka plataforma toqiwa marca barcachi de caja kuna amtara campisa kuya bina toqi rdaka wirakanja sarantataski uka toqa untap haspas sidau para caja y atia wayapharaki. El Ministerio de Minería y Metalurgia viene... Ministerio de Minería y Metalurgia toqueja aski amtana campi sarantawiwa utjeraki ukemata hank aki yana awi ukatja irnaqawi utjeñapa amtana campi sarantawiwa utjeraki ukemata hank aki kuna lurawina campisa sarantawija utjeñapataki. Plataforma La Beta Minería para Todos Amtaja Ma Congreso Nacional Hach Aula Kasutjawaikana Uka Token Rakwa Amtasi Wairaki Aka Plataforma Tokiwa Aka Bolivia Markpachana Kun Hamasa Hoya Minana Irnaka Winakaja Sarantawij Utji Uka Tokeja Unihasirakispa. En La Beta podrán encontrar Bolivia Markaja Kim Sakutiwa Aka Superal Tokeja Atipt Awiraki Ukama Pinja Naireri Trimestre Tokeja Aka Bolivia Markanja Kim Zapataca Kim Satunkaya Tunkani millones de dólares Kolqi Utjayawiwa Utjawairaki Aka Kolqi Utjayawiha Aka exportación Aski Utjawaiki Uka Tokitwa Utjawairaki Kunateja más recuperación de exportaciones de 11% Ukjawa Utjawairaki Ukama Pinja importaciones toqueja 2% Mauk Ahalaktawiwa Utjawairaki Aka amtaja askin hama kuna imani yatinta winakampi sarantanyataki ukhamaraki hank aki kuna imani documentos apsuina kampi sarantanyataki amtarakiwa aka amtaja haniwa kuyaminan irnaqirinakatakikiti hanukasti taqi marka markachirinakatakirakiwa aka amta toqiwa marka barkachirinakaja kuna imani aka Ministerio de Minería toqinda lurawinakaj luraski uka toqja yateqan tapjarakispa. La Beta Minería para Todos es un proyecto que busca romper los... Aka plataforma La Beta Minería para Todos amtaja hank aki kuna trámites lurawinakampi sarantanyatakiwa ukhamraki aka quyamina toqi yatinta winakampi untañatakirakiwa ukhamatwa aka sector minería toqeja aka llika toqi unt'ayaweja utjarakini Ministerio de Minería toqinkinakaja sawayapjarakiwa aka plataforma toqeja kuna imani yatia winakwa yatia sipjaspas asina ukhamaraki QR toqisa yatinta pjarakispawa asinawa arst awayapjaraki aka amtampeja cooperativistas mineros ukatja mineros asalariados toqinkinakawa askin hama kuyapa yasipjani ukatja yaqa markachinakasa yanapt'atarakiniwa aka plataforma toqeja sasinawa yatia wayapjaraki